ام لدو راستینا ام به هزار راستیه باور دکن. دلدار تیوی. تماشاوان تیجا هم خیر هاتن برنامه همه دین ایمان و آیین. خدا تعالی خیر و خوشی متواده سر چاوه. ما مصطفی خیر هاتن دوباره سر چاوه. ایرو که مجارمه یاوی هفتیه لسر اسلام کردیه میوان ما برز سکرتر پارتی آزادی برز آیت الله آشتی اما جبرز آیت الله آشتی پشت کن و ما مستجده برسوا ما بده ام دخوازن هون کانالا ما بشوپینن پاروه بکن و گهداری ما بکن جه تماشامان رجام اوه ما مست روشا و هم باشن سلامتن الحمدلله خدا تعالی خیر و خوشی متواده روش به هوا گریدای لهرماما پیو کاید به تالانا به هوا دعوتا بله جا اما که هوا خدا تعالی متوا بپارزه حال متوا خوش بکه انشاءالله. آمین. ما مست از ده پرسایی کم جناب و بکم اسلام چیه و اسلام کردی چیه ما مست بله ام بیجن بری حرشتی بناوی خدای دلوان و دلوین جبوگو ده ناوا صحبت آمده ویهن پیوین و مجارن درباس بین اتخوازم جبوگو غلطی شاشینه و فهم کرین پیشی از هنک شیروه ام بیجم یکمین تمام دین سماوی جوار اسلام تی گوتن یعنی وقتی گم تی کفنه دیروکا دینا دا بحثا پیغمبر بکن تمام دین سماوی ج آدم حتانی محمد علیه الصلاة والسلام جوار اسلام تی گوتن یعنی به وی شکلی وقتی گو امد به اسلام معناوی ارماج و مقصدا مپی تمام دین سماویه نگو دین گو قرآن و پیغمبر محمد علیه الصلاة والسلام راحتیش تفا یعنی دو جبوگو ده صحبت آمده و نقاش بین کرین واقعك إسلامي هيا حقيقتك إسلامي هيا وحقيقتك مسلمانة هيا جبوي أنا يعني حاشا بتو شكلي بتو آواي رخنه ما إترازا ما شبها ما إسلام تنيم إسلام بهر شكلي باورن بيروزا آشتية وكفية حق حقوق عدالة يعني جي إسلام بيروستر دنيا دا تشتك تنه يعني حاشا تشك وشبهة ما جي إسلام تنه يعني أما بلي درده ما مسلمان آره يعني آهو كسره ما كلو درده ما مسلمان آره يعني برا أوانا جي بيفعم كرن وقتي قو بلكي پیونا ما کلمه ما غلط نو نفهم کرن برات پیشیده از وینا زانم بفهم کن یک آساسیا قرآن بحثا ولات و ملیتا پیغمبر ناکه بحثا شریعتا پیغمبرات که یعنی وکا گوته زانین قرآن اوزتا نبوته یا امد به ختمه نبوته جبوی آوائج آدم حتی بگه محمد علیه الصلاة والسلام دوی دیرو که دا پیغمبره گو درباس بونا شریعت و هنک مینک فلان جواته داین اما جوا مینکا جوا پسندانا جوا شیروه بحثا نتوا پیغمبری ملیتا پیغمبری ولات پیغمبری دیروکا پیغمبری ناکه یعنی قرآن لسر شریعتات سکنه لسر نتو و دیروک و ولاتا سکنه افناجی به فهم کرن چارا هری مهمه گرینگ جی دیروک نابه دلیل بسر خواه یعنی دیروکا اسلام جی دیروکا تشتی جی بسر خواه نابه دلیل نابه قانت لولا دیروک وکا گو ایرو تی زانین جی دستهلدارن ویساندیا یعنی دیروکا دنیای دا ای سرکتی ای دستهلدار دیروکو که خواه نویسانده و که خواه آنی نزمان تشتی بخوازن خسنه دیروکه دا تشتی نخوازن
نقص ندیرو کده یعنی از نخوازم تکم مهور گریه وی اما اصلا ام مسئله که پر مهمه پر گرنگه یعنی یعنی گره که ام وینا زانبین گو بله دیرو بتوایی هر کس کی الگورا درفت خواه الگورا پوزیسیون خواه الگورا موکی خواه مقام خواه هزیتی خواهش خواه دیرو که چکریه هر کس کی ببال خواه بکشاندیا بله بله مام استاد پشتیواشی رو ام کارن دست صحبتا خوب کنی یعنی بله مام استاد گله جواد بپرسیم بین اسلام جی کردان را چی کریه و کردان جی اسلامی را چی کریه بخود اسکارن به وی شکلی جبو گو ام خوشک جهودو فهم بکن و مرا ما مقصد ما به فهم کرین از وکا و نقطه گو مشیرو و آنین زمان ازولو اونا بین ما زمان سرو چید بیجین مجار بین ما زمان و داوی ام تکفنه هورگریه وانا و خوشک به فهم کرین وکا گوته زانین و گمجار اسلاما کردی او گوش حرفا بسمله دست پید که گو امد به بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم یعنی بناوی خدا یعنی بیا بسمله کردیه یعنی اسلاما کردی جوه ده دست پید که و دو قرآن پیروز ده جبو گو مجار بلا نبه از تفرعات وینا نبیجم اما بکرتایی دو قرآن پیروز ده نزیکی سی پیوین کردی هنیا وکا تنور وکا فردوس وکا برزخ وکا تابوت ایجا دست پیکا ام بیجن اسلامی ام بیجن قرآن ام بیجن نبوت ام بیجن رسالت وقتی گو ام بیکا جه کردی اسلام ده چیه جه کردا چیه جه زمانه کردی چیه کردایتی بچه قاسید اسلام ده هاتیه نقشه کرن هاتیه او ذکر کرن بو کردایی مرف کاره وی بیجه جبه دست پید که گو امد به بسم الله الرحمن الرحیم و نزیکی سه کلمه گو دو قرآن پیروز ده درباست بین و نزیکی حفده پیغمبره گو دست پیکاوی جنوح تی یعنی ایرو مثلا کسک جی اعتراض نوح ناکه گو بله باوی انسانیتی دوه یعنی و جه نزیکی 8 صحابیه کرد درس پید که یعنی مرف کاری به کرتایی پیشیوانا بین زمان گو بله نزیکی سه پیوه کردید قرآن پیروز دهیا و نزیکی 17 پیغمبر کرد گوش نوح علیه السلام دست پید که ده چاندا اسلامی ده اولا اسلامی ده دین اسلامی دهیا و به توایجی نزیکی 8 صحابیه کرد گو به پیغمبر ایمان آنینا و بونا صحابیوی پی مشرف بونا هنه یعنی بوی شکلی فقط مخابن جبرگو دولتا کردان نینا افتشته گو امد بیجن حمون دابوینا مثلا دیروکا دنیای دا گلک نافدار کرد هنا گلک عالم کرد هنا گلک فیلسوف کرد هنا گلک اوی کرد هنا اما جبرگو دولتا کردا تو نبویا کردستان تو نبویا اوانال سر ناوی کرداتیه نهتنا قید کرن اصلا مجبیر که من özeta ve baniyana Pirtûka Kelcem mine nizekî 500 sayfaya yekî Arab nivîsandiye ne Kurda jî nivîsandiye dibe meşahirul ekrat nizîkî 500-600 kesê Kurd hene di dîrokê de Kurdên meşhûr yani merevkarê bêje musulmantî li ser pişta Kurda hatiye swar kirin merevkarê bêje di dîroka îlahî de semawî de dînê semawî de bingehê herî mezin kêlikê herî giran
مزین ستونه هرم او کسایت کرد بونا اما جبوگو دولتا کردا تنبویا مخابن عربا سر ناوی عربا واکرنا دیروکه دا نویساندنا ترکال سر ناوی ترکان نویساندنا کرنا دیروکه دا فارسا سر ناوی فارسا نویساندنا کرنا دیروکه دا وکا گونجی دزانن جو هر کشی زانن جواکا ترکی سلحدین ایوبی داهی ترک حسبينن حساب الجمع يعني إجا كسايت كورد دیرو كده يعني هجمارا وانا مرب نكاري بيجي چمكي لورا قلكن يعني بزيدن بحدو بحسابن اما مرب كاري بيجي جو هنك كسايت جو سرو كومارن و امبيجن سرو وزيرن لتركيا لسوريا لإيران چبونه و آنهاجی مثلا وکم منا پزشکیان مسعود پزشکیان بعضی خو کرده یعنی اما مخابن اف کسی گو سروک دولت بونه سروک وزیر بونه سروک کمار بونه وکه گو ما آنی زمان جبر گو دولتا کردی تنبوه خدمتا کرد و کردستان خدمتا واج ملت کرد را نهادیه کرین و ایجا آلیه اولی مگودت یا مگو اسلام لسر ملی کردا لسر پشتا کردا هاتی آوا کرن معلومه وکه گوند زانین حتی دورما فرانسزا دو دنیای دا دولت نتوی تنبون yani جبرگو دولت نتوی تنبون تدبيرك نتوي ربازك نتوي روشك نتوي نكت يا دنيا دا بشتي دورما فرانسا جو حربا من دنيا او بو دولتين نتوي هاتنا آوار كرين شو هنگي ذاتا بوجي موكا جو زانن كرد دنيا دا بما فشتن ما فيوا وندا كرين و كرد كرنا بقصر شیرین کرنا دو پارچه و بلوزانه کرنا چار پارچه جهنی گیور دا جی ذاتن چقاس عالم کردات خوازه اولی به دینی به خوازه فنی به تکنیکی به خوازه روشنبری به چه به نل سرناوه خو هاتنا ناسکرین و نل سرناوه خو هاتنا او کرین جبر چه جبر گو دهنك ولات دنيا دا افجيفا وكان مثلا بيجن هرما فدراسيونا كردستاني او بويا ناس ناما كردا دور دا هشكره بويا وفرمي بويا دوان دولتي ديتي دا ناس ناما كردا تنج بوغو ناس ناما كردا تنيا نا عالم كردا نا سياسة مدار كردا نا روشنبري كردا نا بليم آدمي كردا نا زانيار كردا یک جوال سر ناوی خو نهتی زانین و نه زانین بله باش ماموستا و تماشاوان ما برسکریه گوتیه چما جهان دا جهان اسلامی دا او قاس گرنگی دیدن فلسطینی بس وی گرنگی ناده نکرده هر وها مسئله که واندما مسئله هابوری مسئله وان دمان نشک بو هابوری جبو فلسطینی سر هابوری تیکرن آرمان چه که خوابی گیهنن فلسطینه و لدی جیوه زمه بسکنن لیچه مال سر حرم کردستان دیچنه یا یکم یا دیم اون کردزانن سوریه دیب دست شاره یا و سوریه نزدیکتره جبو اسرائیلی و یا دیم ناوی حرمه وکی باکور عراق بنافت کن ناویجنه حرم کردستانی جی پرس اوه ماموسته پیشی هم که سر پرسا تماشوانو بشن و دوره سر وی بویاری جان باخن از بینی از گلک جارا تنم زمان مسلمان دنیای لإسلام سوار بونا حاشا لبله کرده اسلام الخوا سوار کریا
يعني مسلمان دنیای لإسلام سوار بونا بس کردا إسلام خو سوار کریا يعني بفي شكل جبوي أواي مسلمان كرنا نقبينا دو مقصادا او اولا اسلامی او دین سماوی گوجه هر کسی را ریو ریباز آزادیه یا ریو ریباز آزادیه یا مخابن جو کردارا کرنا زنجیرا کولتیه جبوی آوائی کرد غینش خواه سر هر کسی رته چما سر خورانای به پسیکولوژیا کردا بسات سالا جبرگو دولتا و تونه جبرگو ناسنما و تونه مثلا از مینه که گل کی باسیت دم وقتی گو حلب چه قتل عامی چه بو مفتیه دهو که ملا عبدالحمید برواری امبون مهوانه وی گو پشتی حلب چه بسه روژه عالم اسلام القطر جوین کریانی ذاتا قتل عام حلبچه بتو شکلی بتو اوای نبو گندم نه تا آخفتن نه تا خبردان لبله وقتی گو هر کسی خوناس کر مثلا مینک گو اس عبدالرحمن کره فلان کس دولتا ترکیه ايدي تريق انا عثمان بن عفان من سعودي عربستان يعني هركس كي ناوي خوا ولقب خوا وولاتي خوا قوت خدا ناسين يعني اتراستي تنبو وسراقها من دورقها من قوم انا عبد الحميد برواري من كردستان العراق قو تمام بيك جاري رابونش بيا وقول لا أخي لا أخي نحن مسلم نحن أخوة نحن مسلم نحن أخوة أم مسلمان أم بريهفن كأنه تبحثا كردستان كير تجدين دركتي تكافر بو يعني اشتد فردا جواكا عالم إسلامي مخابين ما كردا كافر دبينه وقتی گو ام بحثان اسنما خو بکن وقتی گو ام بحثان التوا خو بکن وقتی گو ام بحثات دولتا خو بکن ام در حال کافر دبن يعني اما دقل گو عالم اسلام ما کافر دبینه لی ام چتکن ام دوی امي امتا اسلام اواکن يعني مثلا گو لآخا كردستان لولات كردا دهوارا تمام ملت دنیا دچن بس پنجی سال افقا قتل عام و کشتن و تالان کرن و ویران کرن کردستان دبی ناچن تعزیه جنازه کی کردا جبو چه؟ جبو گوتنا کرد تروریستن و تروریست کافرن جواکا اما کردا جی استثناء خارج جوه باور کریا وقتی گو هر نه تعزیه کی کرد لشکر کی کرد و چوب نه تعزیه کی کافر جبو گو چون تعزیه کی کافر او جوه کافر بود جبوی آوای از تمتن مزمان پسیکولوژیا ملت کرد کتیه نقبینا مقص يعني آلیک اولا آلیک ولاتا وقتی دعوا هر دو بکیته به قد کرن وقتی دعوا یکی بکیته به جامر تبي بقنش تبي بباش يعني اجا معلومة بسيكولوجيا انساني بصد صالة بحزار صالة تشد بي قلق جارا اجمال باطا ما خوديه ما اقربائي ما ياود بيت هف قاسي سرفي مثلا كردي دمشي خودش ترازي رحم البابت خودش تستان دي غزب تبويا ما مهم قو مرف چو جنت ها مرف كرد چو ها مرف ترك چو ها مرف عرب چو اجا وقتی گفت که نقوام مقاس وار و ولات ادبیا و بدلا از به ایمان چما از کردکی به ایمان بم
نباو برا از تركي بإيمان بم بدلا از كردكي كافر بم نباو بلا از عربكي من بم يعني جوه بسيكولوجي مجبورة آلية كي بقري وقت ما قلت يا وقت هر دوا بقري وبي قد كرين يعني اجبو قو نوي قد كرين فقير مجبورة يكي تقري اي وقت قو مجبوري يكي ما مجبوري يكي ما و مجبور چكي إيمانا خونا دي ابن تواخو جبوي آوي از قلق برنامه داد بيم جبو قو بسيكولوجيا مسار مرابي از دبيم از بريا هر تشتي كردم لورا خدا بمنه شوريا بمي استشارة نكريا بي خبرام بي رأيام بي شورام اج دايكا كرد باوكي عرب الولاتي كردستاني لگونده زيليه گو گلراوينا گم گمو کمار معروكن از دیندار هاتما دنیای باوی می دیندار وفات کر اگر خدا بمشوری بانا بمستشاره کر بانا منه بگوتانا یا ربی برا از دبي الكويت الدفركا جو الدنيا دجي خوشتر نينين ب100 مليون دولار سرمایه دار بهتانه دنیای ما چما ازید دیندار بهتانه دنیای جبوی آوائی خدا بمنه شوریا و بتکسی جی نشوریا بے رضام بے ایرادام بے شورام اجدائی که کردانم و از کرد شیان دنیای جبوی آوائی از وکرید بیجم بریا هر تشتی از کردم و از بکردایتیا خوش حسیت گو آفراندنا خدایا فطرتا خدایا حسیت گو آفراندنا الهیش حسیت گو فطرتا خدایا از حمد و شکر تکم طایویرا هیدی از مزم بوم و الحمدلله دی باوی مجی مسلمان بون از هینی اولا اسلام کرم و از بوما مسلمان می اسلام ترجیح کر يعني كردايتي نتوتي ارقيتي مليتي ناي گوهراندن فطرتا إلهية لبالي باوري تي گوهراندن او كسي گو جبون نتوتيا هنك مروفا هنك قلا هنك إنسانا هنك ملتا اتراز بكي بي نرازي بي معناوينا او بإرادة خدا نرازيا انسانه کی گوجبو کردایتیا مش معادز به مناسبتش خودی عادز به چونکی خودی از کرد افراد میانی اما انسانه کی گوجبو مسلمانتیا me جمعادز به او ترجیحا منه yani او تشتكي دویه yani ama وقتی گوجبو کردایتیا مش معادز به او dolaylı olarak وقت خدا عز وجل آیتا پیروز داد بیجه كردايتي فطرتها منها جي فطرتها معادز بي وقت يقولش فطرتها معادز بي او فطرتها خدا افراندية بالمناسبة معناه دمكي وي افراندنا خدا نعجبني قبولناكي جبوي اواي ام دي بسيكولوجيا كوردنا ملتي كرد بصد صالي كرنا بسيكولوجي كولو كرنا او كولو و ام السر دوزانه توي بسكنن امش دين در كفن ام او بنياني جبوي اواي ام هر كسي آزاد كن اما ام زنجير كولتيا خو ناش كنن ام ظلما فلسطين قبول ناكن وقت از فقه بوم ادچوما گون جدوات هات دورا ما دگو ما ايرو البشتان قبا معرك كشت ما ايرول دوه بره سيخورك كشت ما ايرول فلان دوه آجالك كشت يعني از غيدم مدقو بنرن خود تعالى بجي من قتل نفسا بغير نفس كسي قو نفسك هر نقدر مقصد به انسانا كسي قو نفسك جانك روحك بكجي وكا قو تمام زي روحك كشتن جبوي آواي وقتی قو مار و توپشكو سيخور ند ناف گنده بن الچوله بن خوزاتیا دنیاینا فطرتا دنیاینا کشتنا وانا حرامه نجایزه نراسته اجا جمرت گوت ان گویا و في فقيه انا سري خواري سر حيوان ارته سر اجال ارته اما مخابن و بحساب مخابن
او دين او اسلام او اولا گو مافت تو پشکو مارات پارجه او مسلمانه گو ایرو خوجیرت کنه خودی و دبیم خودی اسلامنا ام تمثیلکار اسلامنا ام پیشیوان اسلامنا ام تبلیغجی اسلامنا ام دعوتچی اسلامنا ما فکر کردن ناپارێزن و ام کردجی شیار نابن ام شیار نابن ام نابه اف چه مسئله کرو وقتی گوته پیویجی کرد کافرن وکا گوت گلک جارا دمدیای ده درباست وی هنک سروکو رهبر کردا به آژانتیا اسرائیل به آژانتیا انگلیزا به آژانتیا امریکا و به آژانتیان زامچو تینه تومت کرن و تینه سوشتا کرن تینه رخنه کرن یعنی دیگل واق قاساجی ام ملت کرد باورمند کرد پوزه من ناشوته غیرتا من نالبته ام نابه ولا اب حقسزیه اب دره و اب نراسته تو کسی کرد آژان اسرائیل تونه تو کسی کرد آژان انگلیزا تونه یعنی لولا کرد بلنگازن فقیرن به دولت آژان دولت هانا آژان ترکی هانا آژان سوری هانا آژان عراق هانا آژان امریکا هانا دولتا ترکا تونه کی حتی آژان عفوا دولتا کردا تونه کی کا حتی آژان کردا بن یعنی کام مثلا حاشا عفوا یعنی یکی کرد وش بو چی به آژان هنک دولت بیانی بله ما شما برسف دیاره وجی صافی کر هر وها به تماشاوان ما برسیار کریم و مصد بیجیتن بری 1938 درس می ویده همو برخادان کردان سرهلدان عالم دین این کرد بون این دینی بون عالم بون نخواه چما پرانی عالم کرد ویده می تکیری وان به کردین رتنه و حکه گنگاز به او ناخوازم بیجین کو او کردن سده ما به یکی چیه و سافرش کریه ما بست از بنی از گلک جاراتین مزمان یعنی وکا گوته زانین وقتی گو کمرا ترکی هات آوا کرین وکا گوته جی آنی زمان گرک حرکا شیخ سعید بی گرک آسید رضا بی گرک آهنگ عالم آلی ترکا بی وکا بانگور بسر کسایت اسلامی و چوب پرچقاند بندهشتن يعني وقت كومارا تركي جمهورية تركي أواكر سري عولي مصطفى كمال بآلية أولي دست مسألة كير أولدالش خورا كرنا هوال خطبه ويهانا البورصة الأرزرمي لقلق دورها أولداري ولاتي شيخ وملاي ولاتي دينداري ولاتي شخورا كرنا هوال حتى كومار أواكر قانون 1021 جيل قرا أصول وقاعدة نتوی و الهی و شریعتی یعنی تشتکی ضد کردایتی ضد شریعتی ده چه نکرن اما آبیست و چرا پشتی گو گریکه خو پشتی وریس خستن هاتا گوهارتن ایلیو که گوون زانن تمام کسایت کرد اولدار کرد وکا گو آنی زمان بانگور بسرواره چو تدیت العسکریه فیلما هنه خوشک نماته بیرام سه رنگه فیلما های یک جد به تعرض و به یک جد به تعرض هات یک جد به تعرض خلاص بو اجم مخابن هین علماء کردا گلک جوانا دبن و باندورا تعرضا عولی دنه هین جوید آزاد نبونه جوید در نکتنا هین دوی ترسیدنه و معلومه هنگ جی انسان طبیعته که انسانی هیا هر انسان کی خوش شکل کی وی ہے قناعت کی وی ہے طبیعت کی وی ہے مترسی وی ہے نا داخوازی وی ہے نا خوسته کی وی ہے نا هنگ جی جالیه برجواندی کسایتی و مثلا ازمینه که بدم هاته بیرامه وقتی از نه چوما فقاهتیه یعنی او دو سه سال دو ساله مچه بوبون
ئەش بچووکایە خۆ بە وەختەی گۆ تشتێکی ئەزانم ئەس هینی تشتێکی بم ئەس دەردوەرا خۆرت بێژیم یانی ئیجا ڕەحما خودی مریە حازرا لێ بێ باوێ مێ گۆلاو بۆ ئاپێتە مەڵایە خالێتە مەڵایە خەزورێتە مەڵایە و ماڵایێ گوندێمە هەموو دەواملی مەڵا لێ چێبوونە فەقەه لێ چێبوونە شێخ ئەحمەدێ خزنەوی گوندێم بە خوندیە یعنی ئەم دناب جڤاکە عالما دەمەزم بوونە بەس وا تشتێ گۆتت بێژێ وا تتێنێ زمان ڕۆژێکێ مەنەدیت کەسی جوانە نانیە زمان ئەفچ مەسەلەیلا توا تشتاشکو دەرتێخێ معلومە تەجربە منە حیاتی ژینە بووم گۆ بابا وەڵا مانە ئەمن حەجرا پرتوکات خوێنن پرتوکادا تشتێک گۆت حافیزا مدەما ئەد بێژیم یانێ گۆلا ماوا پرتوکاشتە پێوە کەس ناخوێنێ من نزانم بووم بەرسف نەدام گۆ بابا وەڵا ئە نزانم یانێ ئێجا 3-4 ساڵ کەتنێدا من مەسەلە فێم کرد مگۆ بابا من پرسا بەرسڤا پرساتە دیت کێفاوی پر هاتیانێ گۆ کاوێ چ بێ مگۆ وەڵا ئەv مەڵایە گوتت بێژێ ئەv عالمێ گوتت بێژێ هەموو ژمە بێتر زانن بەس ji tirsa menfîetê xwe newêrin bêjin îca xwezîş xêra Xwedê re qemera hebana te dît bavê însanekî mümin bû bawermend bû ehlê Xwedê bû ama nealim bû êca qiyamet rakir û hayhawar ma tiştê wilo jî hene yani mîjiyê wî eqlê wî têrê net kir got mala alim ji menfîetê dunyayê İslamê sererast nebêjin yani êca mesela girin ev e bele ev welatên İslamê gelek cara me hinek bûyerên em nebêjin welatên İslamê jî hinek devlet ser navê İslamê meselan yani merevkarê halo bêjê welatê got gelê wa xelqê wa musulmanin lê sîstemê wa dîktatûrin münafıqin belê İslamê yani Kurdan wek terorîst dibin û gelek caran fetvayan didin li ser hûn vê çi ve girê didin fetvayên cihadê didin ez benî te dît me gotiya me got îro halê hazir li gor bîr û baweriya me li gor qenaeta me tu dewletê İslamê got wî dînê got ji Muhammed re hatiye aleyhissalatu vesselam Muhammed tedbîq kiriye wî temsîl bikin li ser dunyayê tune ye yani tu dewletê vî şeklî nînin yani ha ama dewletê got zaten peyva xwe de gotiya min got musulmanê dunyayê li İslamê swar bûne İslamê li gora berjewendiyê xwe dewletmendiyê xwe li gora menfîetê xwe didine şîrovekirin û didine nasîn û didine teblîğkirin û dawetkirin êca melûma wextê got dewleta İslamê tune ye dewletê layîq hene dewletê em bêjin Baxsî hene dewletê qaşo dewrima Îranê got me temama xweser kuşt me got dewrima İslamê ye û navê İslamê ye yani birastî ez hikayeke min e vir de meşhûr heye hate bîra me ez ê bêjim yani min bi xwe şexsê xwe min xwe gihiştande Ayetullah Xelxalî jêre digot Ayetullah Qessab Edalet Beqanî Îranê bû ez bi xwe çûme cem min jê re wiha got çîrok dûdirêja me ez ê bi Kurtayî bêjim min got binêre Xweda Eze Wecela carekê li ser ewa împaratoriya Sasaniya hûn kirine împarator hûn kirine mezinê dunyayê hûn kirine rojhilata navîn û va cara duwa jî li ser navê İslamê ve dewrima İslamê kir û dîsa hûn bûne dewletek êca wextê got hûn İslamê pêk bênin weke got hûn dibe em eskerê mehdîne hûn hiqûqê musulmana edaleta îlahî pêk bênin û ev jî rêbaza wêne îşareta wêne sereke de mafê Kurda ye hûn mafê Kurda bidine wa hûn heqê Kurda bidine wa
بله حقیقتا ونه ببنى امپراتوریا دنیای ونه ببنى عسكري مهدي حتى مهدي رابع ونه ببنى دولتك مزند دنیای دا لی بله گون ما في كردان ندنا وانا و دولت بهش دولت امریکا جبو ما في كردا وري ببه جيراني وا گو ترجمه متکر گو خوشه تد مانیاقی تد دینی تد اجله خود خوازه نویره بو ترجمه بکه فارسی مگو که نترسا اجل به چی بهش مره یعنی از بو درده خو هاتمه یعنی ور حاصل yani çugot mugo yani minek jibo çida mugo yani İslam'ı istismar dikin. Çijmara go bila Kürt bu Kürtaya veyad bejim. Go bila Kürt peşi bayati me bikin idi be me çidava. Zihniyeta diseri mugo Müslüman u İslam'ı lazım amca vakatinin. Am zani bu ev mjarwer mش بقولم گفت. باشه تمام مسلمان روجلاتا نافین گفت به ام مسلمان قاشو و ام خودی دولت ام خودی هزن دبي بلا كرد پیشی بیعتی ما بکن جمره اطاعت بکن به ایده وجدانه ما چه قبول کرم بدنوا او وجدانه گو ایرو جواکا مسلمان حمود بیجه حمود اشتغل دبي او İngiliz'a Kürdistan parça kir. Ne Müslümana, çi Suriye Müslümana te tüne, Güney Müslümana te tüne. Peki İngiliz'a Kürdistan parça kir. Devlete bez emperyalist Kürdistan parça kir. Kürdistan dana ke? Dana braye Kürday Müslüman. Peki te iro maleki l'arde bibine. تیوی مالی چپ کشه تیب به بخوی وقتی انسانی که درست بیت انسانی که باورمند به تیل خودیوی بگره بگه خودیوی کتاب فقه اسلامی دبیجه لمیجا داگرکرا دعردا داگرکریه دنای قبول کرن دولت امپریالیست کردستان بلا کرن پارچه کرن لبرایوا مسلمان آبا کرن افصد ساله برای وای مسلمان کردستان استثمار دکن کردستان بندست خنیانه برا بدنا برا وقتی گو برا مسلمان بن وقتی گو برا درست بن وقتی گو برا اهل ایمان بن وقتی گو برا اهل قنجی و راستیه بن وقتی گو برا اهل براتیه بن وقتی گو برا بلا اهل عدالت بن و بیجن برای ککو ده حربا عالمی دا دنیا تولي هبو دنیا البنگوه افکات و امپریالیستا روجلاتا نافین پارچه کر ونجی کرنه پانچه وندانه ما مافه و بن پیکرین کرم کنجوره مافه و نتوا و زمانه و آبوریا و اردنگریا و نهین ناوه کرد و کردستان قدخه باشه کرد چما بی باری باردی که ماسته چما باری خواه بار ناکن و یان کرد اسلام خلط فهم دکن یان جی حقیقتا اسلام که گوره گوتنا وایه و حسابه کرد از چلو بیجم براستی یعنی کردا مسلمانتی خوشک فهم نکرنا ويا جلرا جوارا جواكا كردرا يعني ميجي مسلمانتي ميجي نبوتي مغوتيا يعني او دين اسلام گوج هر کسی را آزادیه آزاد کرنا اما بس كردارا زنجيرا كولتيه يعني كردا ام مسألة خوشك فهم نكريه يعني ام جارك الجوينة كيبون از تدريج بوغو سيداما گو کرد مظلومن کرد مغدورن و کرد حالونا و کرد اولونا و کرد اولونا و کرد معصومن مگو نا الويده بسكنن معصوميته ده بسكنن راستا کرد مغدورن کرد مظلومن فقط نه معصومن جبو چه
جبوغو خدا عز وجل دو قرآن ذا دبيجي فاستخف قومه فأطاعوهم إنهم كانوا قوما فاسقين. بلكي از آيات غلط تخوينم تماشفان ببخشن جبراغو از نحافظم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فرعون هنك جملته إخوة، هنك جهمولاتي إخوة، هنك جفارقة إخوة، وكيم كير حقارة الواكير وزليل كير وبچوكير واجي قبول كير جبوغو واجي قبول كير بونش گناهكارا بونش فاسقا او كردي جو وكل ميجا فرس عبادت دكي جبو ناسنما خوشی خبات نکه برخودان نکه لگورا وی آیت گناهکارا. لورا خدا د تمام دیروکا اسلام دا دین سماوی دا پیغمبر و نبی و رسول جبو آزادیا انسان مروشیاننا وکا گوت قرآن پیروز داد بیجه ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما برتوكا هانا قرآن هانا اشترى الشيان دي جبوغوت إنسانا ج ظلمي بار عدالتي ج طارتي بار روحناهية و ج كولتي بار آزادية و بكشيني. يعني أرمان جو هدف و مقصد أولا إسلام دين إسلام وك هفي كرنا إنسانا دماغداريا مروفيدا إجا شرط دنيا تينا گوهرتين لگورا و گوهرتنا إيرو دولتين توي چيبونا ناسنما ملتا چيبويا از گلک جاراتين مزمان دونما جاهلیت دجی ناسناما ستاتویا کولا هبو اما مخابن ایرو ستاتویا ناسناما کولا جش کردارت تونیا معناوینا وقتی گو کرد جبون ناسناما خواه برخودان نکن خبات نکن جخورا نون معناوینا دمکی جگونه کارانا جگونه کار مزنن جبوی آوائی از دوباره دکم الميجي ما فرض وعبادته ما ديني أو أركي ما معنوينا أركا ما إنساني جي مروفي جي چيا ناسنا ما نتويا بچلو جبوا أركي معنوي أم خبات دكين برخودان دكين أم خو مجبور بينين لازم جبو أركا مروفي جي أم خو مجبور ببينين أو كسيگو خو مجبور نبينه گناهكارا. مامستا براتیا امت چیه؟ کرد برانه یان دجمن؟ چاوا مفهم نکردن نه تفاهم. براتیا امت چیه؟ کرد برانه یان دجمن؟ تزانی سیاست که در دورا ابیجن هدا پار او آلی گریوان و اسلامگیر ترکان جی ویدشتی گره بکارتینن براتیا امتی. براتیا امتی چیه و کرد ناوی براتیه دا دشمن نیان برای حقیقتا برانه که دوی پیوه امتی اموی خوشک فهم بکن امت نتشتکی پیروزیا کعبه ایرو تشتکی پیروزا قرآن ایرو تشتکی پیروزا اما امت ریبازکا استراتیژیکا جواکا کومکا دناوی کومیدا پیروز جیهانه و نه پیروز جیهانه مثلا وقتی گو امد به امتا اسلام امتا مدینه دولتا مدینه اغلب باورمند ما مسلمان ما قناعتا وادا گو حمو مسلمان بونن نا امتا اسلام گو مدینه هاتی آواکرین جوان کسایت و نتوه گو دوا شرطی داد لوی دیده به هفره دجیان مسیحی جی هبون مشرک جی هبون یهودی جی هبون و محمد علیه الصلاة والسلام جی هبون
بس تشتكي مهم دفردايا محمد عليه الصلاة والسلام وكا قد ديروك دتي زانين وثقا مدينة چكر جبو پاراستنا مدينة جبو بهور جيانا مدينة جبو بختواريا و گلي گل مدينة دجين وثقا مدينة آني زمان يهوديا لي نرد مافي خوتي دديتن مشركا لي نرد مافي خوتي دديتن مسيحيا لي نرد مافي خوتي دديتن تماما خوتي دديت و بهورا او پیمان امضا کرن و دولتا مدینه امتا مدینه آوا کرن يعني وقتی گو امد به امتا اسلامي نگو حمو آلیه مسلمان بتنینا اسلام حق پرستیه عدالتیه دادواریه فکر و رمان میجیه و پیمانینا اما کسایت وینا همونا مسلمانن جبوی آوا ایرو حال حاضر امتا اسلام جخاپاندن پیشتر نتشتکا چمکی تونه امتا اسلام بتوایی کردا کافر دبینه کیجا کردا و کرده گو بیولا از کردم گرکا مافی مجی وکا ای ترکا وکا ای عربا وکا ای فارسا وکا ای عجما وکا ای روما وکا چنه تاوی دنیا بین بیرا و گرکا مافی مجی وکا هبن کرده گو وی دعوی بکی ما خابن او کرد دبی کافر جالی امت چیاوا جالی امتا اسلامی و کسی گود به امتی اسلامینا تی کافر کرون دبی کافر یعنی اما حالا وكا جو مدسريد آني زمان وبرسا عولي جي تكرت مثلا فلسطيني قوت حالا كرد ما لخوا خودي در ناكفين نابي ولد في پیشي ام هبين داوية ام هنك دي آزاد بكين مسلمان دنياي و كافر دبينين او اصرار لا بأمتا اسلامي آواكن ایگو نخوازه امتا اسلامي آوا ببه و ایگو نوه امتا اسلامي آواكن هیویا مش خدا هایگو خدا دولتاوی تارومار بکه اما براورو درو افترال من نکن وکا گو مدسره اوا خود جی آنی زمان جبو گو نمجار بو منه خوستسته کم هورگیریا مسئله دا انسان خودی اوجدان مرو خودی اوجدان لملت دنیای بنرن لنتو دنیای بنرن لترکا بنرن لعربا بنرن لعجما بنرن لفارسا بنرن روما بنرن لبلوجیا بنرن لکردا بنرن و فهم کن گو بله ای اولدار جوان ملتا جوان توا کیه وقتی گو خودی اوجدان به اوجدان بواره هبه و دین اسلام فهم کربه اما جا اسلام فهم کربه او بریاره خوب دنیا اما بوی شکل ایرو گو تروال مدکن افترال مدکن شریک کفره و حاشا مدکن آجان کافره او افترایا او داروا اف حیله گرک انسان کرد بوینا نوی خپاندن از دوباره دکم ایگو نوی شریعتا الهی دنیای آوان نکه جی تمام ملت دنیای جی تمام مسلمان دنیای ایگو نوی امتا اسلام آوان نکه خود تعالی دورتاوی تارمار بکی و خراب که دبلا ورن یعنی ما قی هنکا امتن آوا کرنا و کردا خرا کرنا ما کرد نپارچه وی امتنا از دام لید بیجم لحرما ما خانیه عقد هنه بکورا چید کن کوره داوید به کوره ختمه حیا کردستان آزاد نبه امتا اسلام چه نابه برا مسلمان و بکنه سر خواه
اگر بخوازن امتا اسلام آواکن برا فام بکن برا زانبن گو کرد كفري ختمة أمتا إسلامنا برا ما في كردا بالنواوي أمتا إسلام أضاوي ماسته تدی ایرو سر ناوی کردا سیاست اکتی مشاندن او کسین سرکشن سیاست جی یه سرکه اون هم بیجن آدی دم پارتی و ایمراله او سیاست کو ایرو به دستی وان تی مشاندن جی چاند و باوری رسنا ملت کرد را خدمت دکه یان ناسنه مای وان داواز دکه فرسوه ككو إما وك كسايات وك بارتيا آزادي جي ما أف بريار ستاندية أم دوي باورية دنا حيا مجلسا كردا آوان نبي بله حتى مجلسا كردا آوان نبي رخنه نييني لسر سوسيال ميديا وجواكي دا أم حرام دبينن لورا جشر كولا آغا سود دقري كولا تخسرن ام ايرو كرد كولنا ام حمو بارتيه كردا ام حمو آليه كردا ام كولنا چارا ما چارا سريا ما پیشي ام خوشوه كولداري خلاص كن گومه خوشوه كولداري خلاص كر خو آزاد كر هنگي وكا جاميرا وكا خلقيد مجلسا دا امه بسره هف بخن امه سره هف دوجي بشكينن و امه لنگي هف دوجي بشكينن اما اوانا نايوه معنى گو طبي مرف جبني جوه دوزه جوه مسألة نشتغلي او نا راستيك بي غلطي بي عجباندين نوي عجباندين ايرو هنك هيزه كردي درو جلاتا ناوين دهانا گو برخودان ناتكن خبات ناتكن غلطية واجهنا وشاشية واجهنا حمو آلي ام طرفدار غلط ام طرفدار راستية وانا ابن طرفدار شاشية وانا ام في بريارا گو شر چکداری هاتیه سکناندن پیروز بینن اما نه مسئله نه سکناندنا شر چکداری تنیا مسئله دوی پشتگیریکا کردی آستنگیا کردا ستاتیا کردا ناسناما کردا بیش ملت دنیا را ایرو کرده گل ترکی دجن به چم مافه یکی ترک هیا اجی وکا انسانکی کرد انسانکی مسلمان انسانکی باورمن خو مافدار بینم از ناکم موینی قاشی لازمه حیاگ و اف مافه مبین استاندین اف برخودان نسکنه باشه ما استاد وقت پرنسیبک و برسیم نداده همان تشت دوباره هنکی سر زیده کریه هاته و سیاست سردست یعنی بس دیسا بحث وان پارتیان دیگه دمجار مالوات و اخلاق و چند جواکی ده نرخین روجاوایی و سکولر ده پاریزی اون وقت زانایی که اسلامی چوا دنیرن و چوا لهمبری وان پولیتیک هم بیدنگ دمینن بچن پروگرامی وان مشروعیت ددن وان پروژه وان جشاشه لسر ویجی اون میتینگ و تیوی و خبات وان بشدار دبن میگی رنگی رخنه که برس از بنی اوانا نزیکی مرفکاره بیجه جی دونما یعنی جی صلاح الدین ایوبی و وردا چه دولت گو روجلاتا ناوین چه بونا برا ناوی وا چه بی تتخوازه وکا دونما عثمانلیا ده بگلیک و آغالق و بریاویجی و دونما جمگوت یا صلاح الدین و وردا حتا ایرو چو ظلما گول ملت کرد هاتیه کرین بناوی مسلمانتیه هاتیه کرین
و قاشو بدەستێ مسلمانە هاتیە کرن ئەڤێنە باندۆرێک لەسەر ملەتێ کورد کریە یانی vê bandorê hinek milletê Kurd معلومه her insanekî heqlekî wî heye her insanekî fikrekî wî heye her insanekî ramaka wî heye em divê bîr û bawerî qenaetê de ne got belê kirseya milletê Kurd oldar a weke got serî de jî me anî ziman em e piştî Cumhuriyetê vir da oldar ji civakê hatine şiştin hatine qedexekirin تأثیرا وانا باندورا وانا الجواک نمایا و اف ظلم و تعدا گو تالان کرنو ویران کرنو شوتاندنو کشتنو و تهجیر کرنو آسیمیلاسیونا گل کردات کرین بناوه مسلمانتیه و بناوه و دولته گو خود تمثیل امتا ایسامه و خود مسلمانات بینن تی کرین وینا بهیویک ji aliye olî re ji civakê re çêkiriya yani hinek insan mesela ez vekirî vê dibêjim ji her kesî re dibêjim kesek ji me heye got rasta bijîşkekî nerast nehtiya dev ji tendurustiya xwe berdaya na çûye li bijîşkekî dî geriyaye heta got tendurustiya xwe çareser kiriya kesek ji me heye got rasta mamostakî nerast nehtiya dev ji perwerda xwe û sêlekê xwe zarokê xwe berdaye na pola wî guhertiye mekteba wî guhertiye mamostayê wî guhertiye heta em dibihîzin carna hinek ji bo perwerda zarokê xwe welatê xwe diguherin ama dev ji perwerda xwe neqirana kesek ji me heye got rasta ez ê bêjim ez melayê camiyê bûm camiya me di nava sûkê de bû ویل مالیا بگوتانا جمره ایرو زبش بینا منکه که باسیت منه بچونا جم بقال جیرانه خو گلپی ملمشت کرا هل جماعت بلپی ملمشت کرم گوتوانا حجی صوفی فلان که زبش بچیا دگو سیدا ام 750 دفروشن اما شخورب 600 ببا ما جمره پیوید ما منه زبش ببرا مالی خانمه بگوتانا ما تا زبش بچانی مدگو من 600 یعنی كروفاي المحل بقالي محل بينصدي تفروشي حلال تكريا مقول نا زبشي مني قنجة باشا مينكا زبش ازددم في اواي روجادي تشتكي دي روجادي تشتكي دي روجادي تشتكي دي مفهم كر او قنعة جمرة تشيبو قو بلي حقيقة لبي من الميجدكن اما حلال متكن جبو تشي جبو قو از قانع دبم از البر بازارا خنادم از دبي وكوا جوا باورتكم او جمت خابين يعني ما افجبو تشغل كسك جمنينه د دنيا ده غناي خاباندن اما جالي غو سيمينكه غو مدا ام جوي اليفا لچارسريا خابنا خود گرن اما جالي اوليفا چمم لينا گرن افسوجا اف قبحتا yani ev millete me Kurde me go îro bi civaka bi navê civaka çepgir xwedê giravî qaşotê temsîl kirin dibe dev ji şîr şewtî pivkire dew yani ji rûyê hinek dîndarê sextekar ji rûyê hinek insanê Müslüman go bi çavekî nerast li İslamê nerin ev nerasta ev xelete ev şaşa ama bes tiştekî dî heye muhîm يعني تاني زمان تقول هفالتياوات كنون برنامجوات درت كفن بلي راستا لورا خدا عز وجل شر گناه هيدكي شو گناه كاري را تبليغي دشيني پیغمبري دشيني لازم امجي وك انسان باورمن انسان مسلمان ام شر گناهي بكن ام شر گناه كاري نكن ام گناه كاري تبليغ بكن يعني ام لکو جواته کیجا تلویزیونا هبه کیجا جواکا هبه کیجا سمینرا هبه کیجا کنفرانسا هبه گازی مبکن از هرم به شک به شبه و راست و درست نل سر ناوه تو کسی سر ناوه خواه
راستیا ئیسامێ بێنمە زمان ئەس دووبارە دکم خدا شەڕێ گونەهیت کێ شەڕێ گونەهکاری ناکێ ji gunehkarî re teblîğî dişêne ji gunehkarî re pêxemberî şiyaniye ji bo gunehkara pêxember şiyandan ma wextê ku gunehkar nebane wextê ku xeletî nebane wextê ku şaşî nebane wê xweda çima pêxember şiyand bana معنا wêne erka me însanê oldar jî got em rastiya olê di hemû deverî de li hemû firsetî bên nezman û pêk bînin باش مامۆستا خۆشیەکەت بن ji bo vê şevê tu beşdar bûî tu mêvaniya me kir em gelek keyfxweş bûn me gelek ji axiftina destê dikir em te spasiya temaşevana dikin û guhdariya me kirin me behsa İslama Kurdî kir Seyda bi kurtasî ez jî behsî bikim Seyda bi dirêjahî behs kir ev tişta ku zilim pê kirin bi destê insana dîn emir naket û her wiha ev kesên dikin jî gunehkar û zalim in İslam van tiştana naparêzîtin divêtin milletên mazlûm milletên bindest dînê xwe baş nas bikin da ne bên xapandin ne jî bixapînin û doza xwe rêka xwe berdewam bin em dixwazin hû kanala me dubare bişopînin hevalên xwe re parve bikin û dengê me û kanala me bigihêje gerek milletê me spasiya we dikin şewa xweş bîtin bi mîna xêrê xweşê mamoste ji ronahiyê ber bi rastiyê Dildar TV pîra navbera raborî û pêşerojê ye em li dû rastiyê ne em bi hêza rastiyê bawer dikin Dildar TV